المكتوب ماشي بالبغينا، ياك زواجي فودانا سر صبلا طفول النار. راديو تيزيري.
أزول في الأول نصوفي سوان العسلامة نوان مرحبا سوان كونوا يكوي دي سلان وهلنا راديو تيزيري كونوا دي عكاد توالين دي طريق فيسبوك راديو تيزيري نصوفي سوان بعد تدولت نوان ثار ونازور نوال دور ونيتي كلت نظن والساقين من الجمعة ساقين الجمعة 13 14 كوكول فيفري 2020 ذاس لا سان فالونتان العيد التالي بودي عمي يحملا وقبل لكم بديت تدويل تاكد دينيغ العيد نونتا من كاس تيكونوا يحملا دا شو لقضيه لي تسقول نيض تدويلت نوان ثغري ونازور نغالد دونك ايتيكلت النظام وكني ادن سقارد الشمس لا يوان الدوكل ايوا يشوط باكو ذاك نيا زرقيوت نتساع تواش اكو ديوان ونازور نشنا تقبايليت زرام ذاك النميال تدويل تعرض ونداوي ويد يتحملهم ويد يتحمل ماس نتسلم ويد يتحملهم دي عندنا كاين اول شنون ودي عندنا كاين دي لي كومونتير نون فاكاس دارسا ذاك نكونوا دي توالين دي لاباج فيسبوك زمرم دي عاد تكتب لي كومونتير نون نايس تقسي نون اثني دغرانا واثني دينا دي عندنا كاين الفرح ذا مقران يتكلت النار من العوايد حميد العماره يوسف هذا شبح انت تدويل تاسيني غزول دونك كاين فينو يتمدت بواساكي ديون اونازور تحمل مطاطا طاس فاسيل عربي ترانكيل يا بارمان سي فاسيل سي با فاسيل شو كان سيتي با فاسيل هاد نصير ضد نخمت هاد تاكيت يا تيبع نيت نكيت نانيولي نوغالك ليسونسيال ساكا قلع ذاكيني جميع الاستوديو راديو تيزيريا اكلي دي ازول فلاك انصوفيسي ازول اردوان ازول حميد في ازول وغاديس محسيسن سي فري سي با فاسيل دي شويه كي عطاس تعرف لي شويه سكوساكي انا وضنا دو فوا دونك اشاك فوا سي فري سي comme nous, c'est la voix utilisée, donc à chaque fois, voilà, ça m'est arrivé. سنة نتيك والين مساولي قاخذ تدويل تدشوت اللي تظن شي طوحة بحرية دونك الساقين سلام ذاك نقيك تهكا مانيك توجد نساعد لي وقتي كارزن وتحيي راه 100% مي صافا نو صافا طري بيان إذا يدي كارزن نساعد لي الوقت العالي خذي كارزن أنا كي ناكل ويدي تسلني وين راديو تيزيري ويدي تسواليني توقت فيسبوك داغن فكد هذا كي نكونوا دي تسواليني توقت فيسبوك تزمرم تيليشارجي l'application TuneIn, donc c'est une application gratuite, va tu télécharges sur le smartphone ou c'est ça fait la radio vers la radio تيزيري عندي زمان ما سلم راديو تيزيري H24 زعما داك نتصل تدويلين قلان وإذا عندك انت شكون اش تدويلين اتصل تزلاتين تقبيليت قلان سي ان ميلونج يعني اتصل شنين تقبيليت زعما ما سلم هذه الطوموبيل ما تفهم لي ترونسبور نعم هو السيت انترنت www.radio-6-tiziri.com تيزيري ستي كاماتشي ستي اش نعم هو تصام فريدا كان لا باج فيسبوك راديو تيزيري كليكي جام بارطاجيت اي فوز انفيتي لي زامي نون يعني كاين كاين يدنا الوغ ندو داش كانت ولا هذا كان فيسبوك تصني من النار ولا كان ايغلان صحمان سيدي يعني لي كومونتير كان نعشي طحنا الوقت ادغرا شوت لي كومونتير نون جيسبر كادي زميره غير من عرضي عندنا ومسلايا كدو نظرنا داك ليدي اقلا يتزوارا تمزوره اقلا العيد ما كيقان العيد نتيري زاد كي كشي تصدي زلاتين اللي كذا عندنا كاين شنو تدثيري هذا دي نمس لي مزوار شي طح شنو كيتوالد كشي غيرك لا سان فالونتان Badeni Gerson Swata, ça, pas surtout Ilmzin, c'est pour les jeunes, c'est magnifique, enfin pour tout le monde. C'est quelque chose de beau. Taïri, l'amour, c'est universel. L'amour, c'est quelque chose qui c'est quelque chose qui porte vers le haut. Voilà, quand on est amoureux, on se sent bien. C'est quelque chose de vital même. C'est d'important dans la vie. Taïri, et voilà, simplement le khatiri, taïri sgoul, taïri sincère, taïri sdigen. تيريز ديان تيريز تقول فاش تقد نيني دونك العيد ثم ربحتك ويدي حملان ابري فيدامون ثيري كثلا ثيري في دنس مسلاي دا شو يعني كاين الحماله كنت زعما نسمي ثيري مولان ثيري الداريه ثيري قمدوكال ديال يوان هو فن ثيري كاين نقول وين نمدان نتيلا راه كاره او يقفن ابا ما جيم با قاس يخدميون شورت شكرها جيم با سو سونتيمون حمل العرض حساس باش تندا قاضي حمل العرض سونتيمون هي كرا سونتيمون هي ما كرا سي سونتيمون ما تشكرها على بانجي دي سميلا مزيار تقول سميلا مزيار يا دي فوا اونتر امي
Il y a des amis qui m'ont fait un peu, des fois, c'est normal, c'est la jeunesse, il y a des trucs, des différents. Mais bon, c'est pas pour ça que j'aime pas le sentiment, je peux m'énerver. Voilà, mais je peux pas dormir avec ce sentiment. نسالم ان توكا ما كيدني غير مثلا حاشا احمل راه حملن دونك راه كان دنو غال شي طوح ارزي انه غال شي طوح ردفير اللي كحمل هذه تدويلي ني ان توكا ان طون كيني سي بيرسونيل حمل ما دوان فينو اثر هذه ولي شي طوح ديال لا روتر فيزور ردفير هادو غال شي طوح لحنانه نزيك ني مارا دونك داك اللي دوق بلاد فوق بلاد غال الديناصور ذا شناي راه كضحكوا مثل اللي ظن شتي طوح امك اسكو اللي تقابش القاروي هذو غالا هذا نازور شنو ذا شو كيدير بون ان فيت باش تطلب هذا شنو دينا لا فيريتي سميلا مجدوحه surtout quand je suis arrivé au lycée le lycée c'est là où les choses commençaient à me تحرك القروي bon c'est vrai que j'avais une mère qui était malade je pouvais pas trop m'éloigner même pas de dans un autre village. Des fois au lycée, je quitte la classe parce que ma mère est malade. Elle était malade un jour sur deux. Elle a eu beaucoup de problèmes de santé parce qu'elle avait perdu 4 enfants, tout ça. Avant moi, sinon, mon rêve, c'est de faire le tour du monde. Je me rappelle avec un copain, Hussein Sharef, et on était à 3. Lui, il était surdoué dans les mathématiques. La physique, ouais, à 13-14 ans, il s'intéresse tout ça, je crois, et on voulait faire un voyage en ballon, tu sais. Les ballons, on aura dit en plein hiver, on a pris avec nous un petit ballon, pas un grand ballon, parce qu'on voulait aller au sommet de la Guilif. En plein hiver, même le rachat, vous êtes fous, mais nous voulons quand même nous l'expérience à Guy. Nous voulons le brouillard, voilà, donc, à Smith, commence à dire, même pas entre nous, je voyais pas même entre nous, la tempête grave. Heureusement, les gendarmes, parce que la chère merde, نانا سني جدارمين رجعنا دنو على راه تمديت بواس كنا سمير ندوري داو شجراك وسمير ظفر donc voilà, c'était l'expérience qu'on voulait faire, un voyage en ballon. C'est vrai que moi, c'est, voilà, parce que pourquoi? Parce que quand j'étais petit, Karatas, la bande dessinée, la bande dessinée, soit les Karatas, j'adorais le cinéma étranger. De toute façon, il y avait que des cinémas étrangers, il n'y a pas d'autres cinémas en Algérie. Donc je voulais voir ces villes où ça se passe, même. Bon, moi j'adorais le film western parce que le film western c'est la musique déjà. Les films hindous, c'est tout ce qu'on avait, c'était magnifique. Donc c'est déjà le premier voyage que j'ai commencé à faire, c'est à travers les livres Qarar, voilà, donc c'était دي بين داك اللي ديتورا فاين تورا انت ولا كشغل اكليكتيك ديال الشناينس اكليكتيك ديال الوزاينس. Ouais, voilà, en fait, je voulais pas me voir à chanteur. Non, j'étais trop timide pour devenir chanteur. J'aimais le football, tout ça. Je voulais jouer au football, mais sans plus aussi. Mais voilà, si شنو. Et pourtant, حسب قلت لي توالي هذا كيني في 13 سكواسنت الشنيض خمر الله سايلك تمام الشنيض devenir chanteur, c'était pas dans ma tête. Non, mais bien sûr, c'est à l'âge de 8 ans que j'ai commencé la musique. J'ai commencé parce qu'à Thmathni, où il a eu l'harmonica. Hamatash, Ahmed Mouth, Hamar Bessaïd, il vient de nous quitter, il n'y a pas longtemps. Et c'était à la guitare. Bon, je ne les ai pas connus. Blander Arriven. Voilà, c'est vrai qu'à l'âge de 13 ans, des lycées, bon, j'ai chanté 1 ou 2 chansons, on a 3 choses, je me rappelle pas trop bien. Hein? قومي تزلاتي الناس شنو ضمير ايت ما قلت تيري يبان يا واد النير j'adore ايت ما قلت. Moi je crois que ايت ما قلت il m'a
avec des nawad, fait Sarraf aussi, la chanson Boîte Maglet. Ah ouais. Ya Guéron, Asmekanik Sada, Ya Fossi, Asmekanik Sarraf. Bon, je crois que c'est Boîte Maglet, il est pour beaucoup de choses dans l'amour, dans l'approche que j'ai par rapport à la musique. Parce qu'à travers, c'est vrai, c'est le premier Ishnir. Après, c'est sûr que, voilà, après, c'est sûr, il a ses manazem, j'aimais beaucoup ces manazes, mais j'étais encore, j'avais 9 ans, 10 ans, au fait Maratas. C'était un peu politique, c'était pour les grands surtout, il était interdit aussi. Et on n'écoutait pas ces manazes dans les radios, ouais, c'était interdit. Donc, Et Maglet, et puis Et Maglet, voilà, c'est Et Maglet, j'adore sa poésie, c'est vrai, c'était Et Maglet, c'est Chenor, Et Maglet dans, un peu entre amis, après Marie Winchita, Hasna Mouchtoha, la petite mandoline. Voilà, c'est ça. قبل سمح سولفيك قبل نهضر على موندو لا قلت خدم دارا اما طاس دينا نعاود يوال ديال شناين وتخدم دارا تا جيتار سوفي دنيا bah oui, c'est ça. دوني بلاستيك بلاستيك Ah bah c'est avec ça que j'ai commencé, c'est Savidun Zid, je crois qu'à Tasleqvel et et puis il n'y a pas que l'un des Brésil, et ben c'est des guitares professionnelles. Ah non, elles se vendent très cher. Elles se vendent dans des magasins. mais نكون زوال الغاشا بريس دوبلين بريس دوبلين لا تسجل المثل داك نفس لا يدك كارث الغرا كاش يطوح يواسك نفس نفك عزي ودي توي ما تصل سن امذان اجدي ذي الطريقه الساسي دونك دي توي ناغي لاسم الزينه كيقازو فلاوان موحد ذاك كيقازو لاردوان داكلي تروبوس موريتانيكوس كيقرا لحلو كان زوفلاون زولي داكلي فريده مزاره ديك تقرا زوفلاون كذ فري دونك موحد يس بابا زد نسرديش كيما كاهو ليلي كاهو قازو فلاوان حدا حنو فلاوان كريم فيرات ديك يقرا يس بابا عز الدين سكرنا يقرا زولا فو فوتر انفيتي يس بابا بي عبد السلام براي ديك يقرا نفاس سواكلي ترونكيل كاهو توال ديك يقرا جادور داكلي كنت قادر ايما ديك يقرا زو فلاوان رابح مزين كنت فريد اقبايلي كابيل ديك يقرا نفاس العربي ترونكيل محمد بن لواش يقرا زو فلاوان فودي كارزايم دوكال زيداني عز ديك قار زول فلاون سوا زول مقرن بي رابح مزين ديك قار سامبا رومبا الفيرن خالية بي مزيد اني عز دين يس بابا جادور قدر إماس وضا ساكلي سلام زول فلاكيكما et puis takfari nas ban qui qazou flawan رابح مزين إناس ما يحمل لي شاكونا ذبورغو et puis بيلي جوجي لك قار سميتها كاكا الو سقيتك قار رغي العربي نينا قواسمين يروح اوديو غالارا نعرفين نينا قواسمين يروح اوديو غالارا. Et puis Samir Kadia qui qarazoulat dakli, merci pour le travail que tu fais et ton rapport à notre culture. Tanmert Hand Saïb Zouflawan de Akouran Mokran la vie Yes Papa Vidra al Mizan Aïssa Belkader Zouflawan Zidane Azdin Waginar dont t'attends toujours pour notre inoubliable Gara Ouqas Ahsanak Assem qui dit un grand artiste Shaban Hakim نحملي كتصل داكلي puis bon les commentaires donc تعاون وثني تقرا موحد كيقازو العدوان بون سان فالونتان ما فام بايا قول جون سام زوفلاون الناس مبارك ياس بابا عز الدين سكرنا ياس بابا تنخدم السكسي ياس بابا يقول النوفو سينجل داكلي Un grand bonjour à Dekli صغور DH نكوا أكلوش مزيغ أويا غديو ثياكلي تقبيلي صغور تقبيلي مقرن صغور أكلوش مزيغ مقرن لافي نبغى ركل ثيري ياس بابا et puis attends les commentaires زعما كمية ياس لاماني ياس بابا محمد شاباني سوبر أكلي دليس زول راديو تيزيري رمضان حميدي بارلون كابيل سيل تو بلي دينا مويا شويف وكنا نفهمك نواثا اجماس قبيلي تنت مسلايا تصيش بيربي راه مازيغ مازينا زوفلاون هي روميين اماكلي ديالي زوفلاون ياسين حميشي ازول السناي لاكلي عبد السلام براي كونتينيو فا روندر فيزيت ا بوردو ميسن داكلي ميسن ديال مولوز داك زوا ودي توين الناس نزول فريد مزيلي عزول
يشبع بحفس على قوي ذاتني دارات يشكي يشبع بيقول شيء لي كومونتير سوا كان ذاك نطاسي كي حملان ديجا اكثر من 300 سوالين سري ديدنا قارن ولاد يوث تزليت شو تبغيض هذيك من العيد كيونو مسليس انا كان واحد نسلي يوث تزليت زد نسلي هنا تسني حكيمه سيدي هكيا عند استقار ياس بابا نزوير كاس تاكيا تنزوير سي تاكيرا وقبل اش تاكي دوغا كذا مسليسي اللي ميد مسلا تطاسي ينازور تحمل الطن شنو تحمل الطن دونك من مسلايدة في يتمين قلاث إلا وين ثمسات فلاس دسليمان عازن لان يعني كي ويا هذيك كزوز من ديواني الشيخ الحسناوي فيدامون حملة عطس زيك شي حنيفة j'ai beaucoup aimé je crois c'est la femme ترى زرت ثم زوجتي موساش قال حنيفة j'ai aimé Hanifa. Puis après, voilà, en fait, c'est vrai, Nazor Nigla, il a écrit Hayatel, là, tout. Mais c'est vrai que le premier, à mesure, c'est vrai qui m'a beaucoup influencé, qui m'a mis dans, et qui m'a inspiré, c'est vrai, c'était l'Unicet Maguillet, ça c'est sûr. Eh ben, صوالس نزول كوي ويجيني شفنا ما حد نسليوث نتزليت نستعرف الشيطح راسولا مالي كومونتير من التص ايدي بضانا ما كيثي النير دا نوع كرا كانوا قبل نسلي زلي تاكيني صور اكلوش مازير كي قار زول فلاون اي بي عندي بضاعه محشباني سوبر زول فلاون اي بي ياسين حامسي الزول عندك نيت بلاد عراكي كتقرا علي بالعربي ازول الداخلي خالد موهب ياس بابا رضوان ماجد فداك ازول فلاون فريد مزيل ازول حسين برافو مقراني موح ازول فلاون الياس زموش ازول فلاون يانيس حسين كمال ازول مفرير برافو حوست دارت مرصور كمال توفيق عمروش عمي الداخلي ليفري دليل بن موهب ازول فلاون خالد محب زول فلاون ياس بابا حكيم لدار زول فلاون ياسين تمارا زول مرا يوسف نيت تاشور زول فلاون راح حبس على كيلي كومونتير واحد نسليز اللي تاكيا ياس بابا يوثن تزليت رايلين نقضفسين كما ينو ثلاث ديفون كسكوسا كي لا يقول اكتوبر جبير بيزو باسكو نورمالمون دي فايت سوثاغي comme il faut dire la vérité, comme j'étais malade, je devais refaire les voix là. Et le temps de refaire les voix, donc les tourneurs, les professionnels avec qui je travaille, ça veut dire on peut plus aller vers les festivals parce qu'il fallait envoyer le disque avant. Donc là, on est obligé de retarder parce que j'étais vraiment malade. Et en plus, la voix, c'est important. C'est avec ça. Voilà, c'est vrai que malheureusement, on laisse toujours, quand on fait un album, on laisse toujours les voix après. Et puis finalement, j'ai pas calculé. Non, c'est vrai qu'on laisse toujours, c'est à la fin qu'on fait les voix. Et ce qui s'est passé là, bon, c'est pas grave. On va ressortir notre clip là bientôt au mois d'avril. Et puis voilà, c'est que de la musique hein, après. Non, c'est l'album il est fait. D'ici 15-20 jours, j'espère que je serai bien guéri. Et c'est juste voilà, je vais faire les voix, puis voilà, puis on prépare pour le prochain single aussi, j'espère au mois d'avril. Voilà, puis voilà, il n'y a pas une kiné. Hamla, c'est vrai. مرغ تصفارد ولا غير ماني وذي الديسك نعاد ولا je marche, je peux faire des disques, je peux faire des albums tous les ans hein. Comme avec un ami Zahafir Jumaï, j'étais en train de voir tout ce que je fais, c'est dans l'avion. C'est vrai, t'as les musiques t'as les chansons. Moi, voilà, je suis pas quelqu'un, j'aime la musique, mais je l'aime. Voilà, voilà, je suis heureux comme je ne suis pas, je cherche pas un grand succès, je cherche pas un grand, voilà, je fais la musique, tout simplement, c'est que de la musique. C'est que de la musique. بداني جارزن فاش تاقينا واحد نسليز اللي تاقيا ياس بابا انا عام بابا هكا يوثن تزليتك خمنا تصل السكسيان خمص لي على كليب ديفان بس انا كي كذا قاعد نحمل تعجبس ندتصك ويد كيحملون ويد كيطفارن ايوا كناس ندو دي البغي زعما ذاك الناس
ساكن هكا تيزلاتين كو حملان انا حد نسلي زليتاكي سينا كي تشكي عاد شنو تيزلاتين اون لايف داكينيا يكونوا ياكو دي توالين يكونوا ياكو دي سلاني مع راديو تيزيري من دنواني مع راديو تيزليتاكي ياس بابا صور اكلي دي سينا كينا بنو على اون وتروح دارها قيمتي ذا ياس بابا يم المال ديالي وسياس بابا ذي في زينة ذي باربس ياس 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 بابا يم المال ديالي وسياس بابا ذي في زينة ذي باربس ياس 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 ذي في كيفنا ذي باربس ياس 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 laissez vivre la jeunesse. ديالي واس اتصفى ترقيت مخالفة ذراوان دورة لا جوناس يحصل وخلود الغيظة سقسيت ويذاك ندمن فمزي ما تعدى لاين اهو بركة غسند ولا بنحيو غير قلن باربس ياس 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 بيتنا ذي باربس ياس 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 laissez vivre la jeunesse. نجري ما تغديوث سيري يروز نوراش السوف ارمرمي يدلو الناس ام رزقي ما فاويزت حتى الشد ما سالي 12 المراد شنو زيدت ما زاد وحقهم ثلاث يس بابا سلام دي ناري زلي تاكي شبح نصوت الصور اكلي دي سينجل انسان تي فانو ساكي كذا قاعد نتصل هون بغا تصل لي فيديو يوتيوب كملت ويثت وبلاش كذا لكن ما كي تقامي لو كومونتير كي في فيسبوك يعجبكم تصوت تص يوث تزلي تيك شبحان داكلي مسلا هادشي طوحه في تزلي تاكي يس بابا كي يروح تيك تخدم فاشو غاس يمكن هذا السلات نفهميت مي حسابنا كشي سي نورمال سي نورمال سي en fait l'idée qui de cette idée en fait تروحوا مش نوضي ثمورت مش نوضي ثمورت مسمنا على لي جون soit beaucoup à l'université تزين هذه في قايث دونك نثني قرن اي طونطون قراصني ياس بابا تروح هكا ابري غنغاشي تقارن ياس بابا تروح كوم سين c'est devenu une expression comme ça. Et puis voilà, tu sais, je ne sais pas, tu sais, on prend la guitare, aux heures de voilà, comme d'autres chansons. Tout ça, l'idée gay, chenor, ah, c'est ce papa, comment ça, je pense avoir des images de la jeunesse,
la jeunesse des Nadi. Et puis voilà, c'est une chanson d'espoir de nous, mais la jeunesse, voilà, parce que ils sont, à chaque fois, j'ai l'impression que j'ai laissé, avant, j'avais pas cette prise de conscience, sur l'art. Mais de plus en plus, ces jeunes-là qui grandissent à l'université, d'ailleurs, et, il y a même ceux qui jouent qui font avec moi la musique, hein, c'est la art sur scène. C'est devenu comme, je sais pas, comme petit frère, il y a un lien qui est très fort. Un lien qui est très très fort avec la jeunesse ndina. Et donc, et je les comprends mieux maintenant, je comprends très bien. Parce que j'essaie, quand je vais là-bas, j'essaie de rester avec eux, pas de faire le concert à Vroha. J'essaie d'être avec eux la veille. La dernière fois, deux, 3 jours, je crois, 3 jours, je suis resté à l'université. Donc, voilà, dans de l'université, ça l'université. Et c'est comme ça. Je voudrais juste rajouter quelque chose parce que il y a des fois, ils sont un peu durs dans les propos. Mais bon, c'est normal, des fois, on contrôle pas tout. Quand qui est ouvert, c'est pourquoi. C'est pas une question, Sherif Khdam, apparemment, il a jamais, il a jamais été. C'est une inspiration, c'est, quand, Marna, j'ai une chanson afmalika, pourquoi t'as pas chanté? C'est l'inspiration, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que j'ai été, plusieurs fois, ça fait quand même depuis 15 ans de des universités, minimum, non, c'est 15 ans. Et donc, c'est comme ça, je peux pas commander mes sentiments. C'est que ça, je peux pas tricher non plus. Je peux pas. Parce que là, dans ce cas-là, des nerfs, c'est là où j'ai grandi. Il y en a des nerfs, pourquoi pas. Marnard, machinard quelque chose, c'est parce que, c'est quelque chose de sincère. C'est quelque chose de c'est pas, je fais pas des chansons par commande, mais pourquoi pas si un jour quelque chose se passe. C'est comme les personnages, Ranaf Malikouskine, regarde Ranaf Malikouskine, Ranaf sur d'autres gens, jamais Ranaf Mouyahia. C'est vrai, c'est étonnant. Mouyahia, c'est lui le détonateur de l'Insan, et il dit que Jacques Prévert. C'est grâce à Mouyahia que j'ai pris un chemin la musique du monde. Mouyahia, c'est vrai que j'ai vu ses travaux. Mouyahia, ses travaux, c'est Platon, c'est d'autres philosophes, c'est Prévert, c'est Boris Vian. Donc, ça m'a... et puis, Qimaïl Satas, Mouyahia, c'était pas juste quelqu'un, c'est ça. presque presque tous les jours voilà, c'était mon grand frère spirituel. Et pourtant je n'ai parce que c'est un sentiment. l'inspiration. C'est humain, c'est quelque chose de rare. Et pourtant, Mouyahia, je ne sais pas, le jour où je vais chanter sur Mouyahia, je ne sais pas comment je vais, peut-être, je ne sais pas. J'aimerais bien moi-même être c'est fait quoi la guitare une chanson Mouyahia. Mais c'est ridicule. Parce que c'est des sentiments. Quand on chante quelque chose, un personnage, on chante, voilà, il faut que ça soit sincère. C'est pas, je chante pas sur la fête nationale. Je chante sur des choses qui ont des valeurs quand même, qui sont importantes. La jeunesse
10 يدسن des étudiants afina voilà donc c'est voilà c'est il faut le message et puis ça la faire et puis j'ai beaucoup de famille voilà j'ai de la famille donc voilà c'est l'inspiration je peux pas chanter non plus عشرة ديني نواضيين نمشي راسنا عندنا ذاك اللي دعاء الورك كذا مسلي ديما في الزمريك زمرة دينا مسلي ناسين في أرواحي كان قال باري على فرنسا زاد كنت تسير دار على الغرفة لحالته عرشيتو ما تصني بداني لأنه سقوسي في الدوسير يمكن تقبل التصويرات الأولى الدوسير راه فرنسا تعجب راه على خاطر فرنسا تعجب راه زيك ملي غادي تموت مفتوحة ميتسنو ثمثني دونك اشاك فدسنا دوار كلنا نتسرو دونك ميتولي يما تسرو يما كاينه مسقان تسميه كلاي غير باسكو موتنا 4 قبل لا دونك تسميه كلاي كلاي ولكن جوستمون تيدير هذا اللي نولي تسميه يدير مع كلاي اكزاكتومون دونك اثمثني ومسرحان سنين كان يقلان دونك ولا يمام كي تسرون دونك الغرفه تعجب راه ما كنت كسيت مثني والغرفه كسيت مثني بروح باك نروح باسكو جي بارتيسيبي ان ايفينمون les années 80 إثمرت نديرها الميزان exactement j'étais meneur avec قناة سعد برهون on avait عليها جوجيل عليها جوجيل on avait un mégaphone donc نروح الثوذرين نساقيل برانتون بربر voilà نساقي تفسوت المزيران voilà et comme j'étais meneur au sein de Bouine Vavin Guiman gendarmerie mazran d'aller on a tout préparé ça parce qu'on nous a averti avant voilà tata batata et qui nous apprennent qui ont بخشيش قرنا سفاري دي ساعة quelqu'un يخدمني l'aéroport يسعد نغد voilà نعدد l'aéroport voilà normalement نعدد puis voilà c'est mais بالظهر ذاك c'est vrai قيمة quelques années sans papier hein les années 80 82 voilà c'est des années que ça avance soit ça faut travailler au de faire bon j'avais des cousins mais on a chez un cousin au faire nous نسقوا قبل ساعة شي طحنا النيف bon on a des القهوة شي طح mais voilà زاد شي واحد دونيتي بي ماشي تسمعش que je suis pas un immigré jusqu'à maintenant ماشي عربي اللي j'aime pas dire que je suis un immigré je respecte pour les immigrés mais c'est pas ma destination dans la vie c'est pas ماشي فاقي de voilà حملا دونيت حملا surtout زاد غرام quand j'étais اسميليار de Gouvril j'avais un ami c'était un asiatique c'était un chinois et ben Urissina ça remet là en anglais et ben on était amis presque un an ونهضر لك تمثيليت قال انا ولاش الموسيقى كان non il y avait pas الدياس مي تقصر على كفريد يا مي فوك قصر في 12 دقيقه وحده انا قيمه 3 4 صباح نفذوا ايفيدامون دي شوان سي اوت شوز نتمسلاي نسى قيم ذاك قيم غدا الغاشيه تاع الدين ابري زرعشون لبسان يحمل شو لي كولور شو طوموبيل يحمل à travers ça je l'ai connu après au bas c'était un aventurier qui j'étais un autre aventurier au bas on n'existait plus tous les deux du Salah de Gosna Rassa voilà voilà j'adore quand le silence parle j'adore وكشي جوستومون بدنا ذاك كيما تحمل ذاك كان تاسو سميت تمسلايد داك اللي ديما يخدم في زلاتيني نص ثوري تمسلات ذاك مثلا قال لي كيما كان مو تسال حنا راه تخدموا في زليت وزمر غاس تخدم غاس الدم ستيلو ذاك يطار تخدم دونك كشي ولا وني تاس الانسبيراسيون كتخدم في زلاتيني اسكو لا نبقى نحمل غا وحده تقيم دينا وكنا تحولف وكتفاني حلفانيك نيمبورت وكذا زمر après chacun, je sais, les chambres d'hôtel, j'adore dans les chambres d'hôtel parce que
ولا شي ضفصيان ولا شي factures ولا شي عيا chambre d'hôtel حملها على chambre d'hôtel beaucoup j'adore les chambres d'hôtel نار je vais être chez des amis je connais pas la maison c'est aperçu mais j'entends juste le bruit de la maison اصلا كان الحساب بخامني اطرقنا ضفصيان هكاكي. Voilà, des fois, des chansons peuvent venir comme ça. Mais j'aime pas un desdrankini, il n'y a rien qui me vient. De temps en temps, ça arrive. Mais les voyages, je crois que c'est les meilleurs. C'est les meilleurs. C'est normal parce que quand on voyage, déjà le fait de partir, que tu ne penses plus à sortir à Kina, donc tu es libre. Parce que tu n'as pas de rendez-vous, tu n'as pas de contraintes, tu es libre. Parce qu'il faut libérer l'esprit. La داير مثل بوضع داكيون كايد بريسا كان ولا ذاك تصل لساني خدمه تصل يعني كاين لا بارايسي دي مسلين في الله كما ذي تفريق شنو هذه لامريك دو نور دي تروح سان فرانسيسكو دي نيويورك كندا داغون شنو دي الماروك شنو دي وكيل فيستيفال تيميتا راك هذه اكادير ديال ديالهم تفاح احمد مسليت شري تيم قادي طبعا راسات تو في ريت تموت القفيه المارا اي بي تصل لي بابي دو بريس كاكيد مسلم فلاك اما لومانيتي لا ديباش ماذا انا كاين لان ذاكين اذا ليكسبريسيون هكا الوطن لو ماتان واني نس بي تص لي زارتيكل اللي فلاك بلا ما تسود يعني كاين ويدي كيحمل المراه الطفار كي ميزرا داك تص انت كوالي مدانا كي دوالينا كي كوالي شنوض ناخذ تبريباري تاكي حاجه خدمت لي فيديو تفيلمي كي دو زار راه كتشكى انت في يوتيوب. C'est sûr. Après, bah, tu sais, quand on fait un métier public, j'aime pas dire un métier, mais bon, on fait une chose publique. Mais voilà, là, c'est ça. Il faut assumer, bien sûr. Voilà, moi je trouve que c'est super bien. C'est tout à mon honneur avec les Karana. On fait pourquoi je fais chino. Parce que voilà, c'est vrai qu'il y a toujours un message, c'est sûr. Et voilà, si le message il passe, c'est magnifique pour un artiste. C'est comme un joueur quand il marque un but. Le message, c'est le but. يعني كاين ما كتشيني بعد شي في السلايت تروح تنض سيلاده كتحمل حملات واحده دي سين ثيمورات حملات سينيغ ماشي زعما ما كتقيمض مي واكد دي سين ثيمورات ولا هذا كتروح كوبا امريكا يعني كاين على افريك دو سود c'est normal quand je suis revenu de Cuba mais voilà, par exemple, sur Cuba, j'ai composé une chanson, et ben, défendu le disque, donc, 2020. Voilà. Donc, c'est, c'est un sentiment de quoi il y a une phase, San Francisco, comme à Chétois, ديوت بور تجعل بعضنا قيمة كثاف فما أفهم هذا شو أتسوالي ثبورت نتسوالي واحد ساعة ساعة ونص ينورس كيرا ورز تلاك نقال نورمال كان ثبورتني تاك 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 أتجعل ثبورتني شي با زرعت كيلكو بار au fait c'est sûr après après de Mixab, on avait des voisins, il y avait la même porte, ça la même la poignée. Ça c'est ça les voyages. Eh ben c'est ça, c'est les voyages qui ديتك الانسبيراسيون خدمه تزلاتين وذي عندنا كاين تزلاتين ما كيدنا تولي ثما دي تزلاتين دينيك سي ميدياس قلن اكليكتيك ما دير ليكليكتيزم سي شغل عند طق تصل الحوايج ديال اللبسه يعني كاين توي اللبسه يعني شي طح كوين عندنا صحراوي ذا بيريت تما دوك سيوسي هذه يعني كاين صافي بليزير هذا الشيء تسبكين ذاك ça représente parce que Jida tout ça déjà c'est à mon avis c'est Sahara puisque ça c'était une métisse. Jida c'était une métisse. Déjà c'était une métisse. De ça c'est Sahara peut-être c'est sûr elle est venue du Mali de la Mauritanie. Donc en fait ce que je suis je n'arrive pas de Sakaki
au fur et à mesure des données c'est normal, c'est ça l'évolution dans la vie, on ne sait pas ce qu'on est. Quand je voyage, quand je te dis je voyage, par exemple je vais aller faire un concert en Allemagne, un concert mais vers 2h du matin je sors avec une heure avec ma guitare, on a avant, on a marqué ma 3 jours. Je vais, s'il y a un café, rencontrer des gens, jouer avec eux. Pour rencontrer des gens. هذه الحالة 3h du matin, تروح على تصدي تخاف l'hôtel direct. تحمل هذه السنة ثمدينتني هذه السنة الغاشيني. C'est ça qu'elle m'apporte la musique. C'est pas aller faire un concert à شنو à Douala. J'ai jamais fait ça. Je ne suis pas un ouvrier spécialisé de la musique. J'aime pas ça. Parce que c'est vrai, j'ai eu de la chance d'avoir rencontré la musique dès mon jeune âge, mais cette musique, elle m'a donné une chance terrible dans la vie. Donc en mode voyageur, je rencontre un concert, après ni vu ni connu, les musiciens, c'est vrai, en général, on à l'hôtel, on خاصو رسينا على لا لونغ بون سي لا شونس هضر شي طح لونغلي الفراد هضراك ذا الغاشي تسخوش دا شي طح يثمورث باراي ما دخل مع ان كونسير ورسو غير السخاب ناظرو على لوتيل هضرو على تحمل قصراك دي مغارين المزيان سي نورمال لكن خل محمد يحيى هاد نسقوش الشطه باش تلاقيك حمل لنا التصميم هذاك كي تفارغ دهكيت كيما كيوكا داوود يوث التزليت سلا جيتار دستقارض اورغا كيا خام قبلاش تاكد ما شي طوح لي كومونتير قاد يتواليني بلي لكن اتص ديك السن عاد مازاليت يذنا نديد براسي لينا نديد برا الور نوبلي با تو الور تاتويد مسلين دي عفتو فيريتي شبير بطاس ياسين تمار سيلينا قد برا زول الدكرف ودي كارزن يجقون تقبيليث وكيورا دي سميس فينا يسول فضاك موري غارثي فينا يعني سي با نورمال ديمي لا هاي كاكيا كمال بال زول في اللون فودي كارزن الدكلي علي بالعربي سي ان بليزير ياس بابا نبيل مساوي الزول نصر مختاري الزول دينا داش نك ميرسي دافوار انفيتي داخلي شيبان الياس زولك في نايقفالين ياس بابا وار اسم الزول مقرن لافي بخليش عند الميزان باسكو سواني بخليش هكا يدير سواني بخليش Albertine disparu avec Azul, notre grand chanteur Akli. Azul à vous tous, je vous souhaite une excellente soirée. Mouloud Sadoun, salut Azulation, distingué. Abdel Ogal, Yes Papa, Yamazir, Farid, Ashor, Azul Adakli, Sharif, Ashor, Sewda Salami Wakli, Mouloud Oubou Abdallah Azul Flawan, Zahir Boussaïd. Azul, à vous, tu reviens quand à les domaines de Vitry? كاكي حكيم لي دار الزول دار الميزان اي بي حكيم لي دار واقي متوي فاهم مع جايكتي واقي كيني الزول ظاهر واقي دي فيتري اي بي فريد ديراف ازول فلاوني اس بابا جعفر حمزه كي ازول فلاوني ناس افوذ يقارزني ميرسي بور يس بابا حسين جارون ثبورث الانصار الداخلي البي مجيد رحمن زفلون سعيد اس اكلي ذا شو ثنير ديال الكليب واقي في حال تقسيمي بون كشما كني ديك وين ثاقي لا بوليميك كي ميالي ونا نخدم عندي سوف على كليب سيوان موك انا ايناس نوبلي با تو فيريت لا بروشين فوا غادي سبطيل او كونو يعرض في دوسي كون ساعه parce qu'il n'y a pas que moi je sais دينار تو فيريت mais encore une fois c'est une sincérité avec laquelle j'ai interprété été inspiré cette chanson parce que quand on dénère il y avait plusieurs rencontres depuis 15 ans avec les jeunes les universitaires NTZ mais c'est pas pour ça que j'ai choisi ça c'est qu'une inspiration mais j'espère de ça Touveritz à dessiner les étudiants Touveritz peut-être pas pour faire une chanson j'en sais rien mais au moins qu'on
صناعة السينما. ومواليد ساساردين ما تتصل على الخدمة تيما Ça sera avec un grand plaisir à organiser un concert, ça sera avec un grand plaisir, avec un grand cœur fraternel. سقول يصفانا على دساعد شنو غادي توفيرت avec un grand plaisir. فوالا تنمر هذاك لي بي انيس بن طيب بدا كلنا اولاد انت هذا زور يتسمى ذا ميارو ويخدم ذا هذه الجورناليست ما يقرا زوف لون بون كوراج عدواني الداخله ودي كازنا يزم تنمر فريد فضيل تنمر الداخليه زيفا أرز ثاثا العروفي مع فتح مخزني tu fais rêver tout le monde mon fils adore yes papa ياسين حميسي ني راهي دهزول سي ونجل Ahmed Tebou, grand artiste Ekli, mes salutations à vous, Azul Flawan, Ramadan Hamidi, bravo, votre radio, bonne continuation et longue vie pour Tiziri. J'aime bien Ekli dit surtout la chanson Burkina Faso. Hamid Marzouk, Azul Flawan, c'est le sud, Hassim Saoud, Hassim Berkin. Azul Flak, Azul Akoudi, Adis Lena, Ditouani, Hassim Habahli, Hassim Saoud, Widoki Khadmani Sahara. Thafat Aylan, Azul Flawan, yes papa, vive Dekli, Arzqi Bil'Arbi, Azul Flawan, Bilaïd Salmi, Azul Flawan, Arzqi بالعربي والدورنا دونك يخرج لنا الميزان تسدان جارجار زفلاون ثم ديتي كارزان اتصلي كومونتير كوكي بقاح ثنمار ثنوان رافق يحيوي زفلاون فيف لا راديو تيزيري نونور بونادي زول ثنمار الداخلي ماجد بولوغلي يس بابا سريد سي لا سيتي دو لانديبوندونس ايغليد كوسيلا زفلاون الداخلي نبغى كتيليض يذنا ذكيث عباس ابعاض قوضان ما يبغى يلو نزلوا كل مزدا خارزين عباس Assez de Matoub, Mohamed Alaoua, prenez notre plus, pas besoin d'aller à Venise ni au Mexique pour faire un excellent travail, ce papa. Younes Maouch, Albertine disparu يتغني ددكلي سوكاس كيضيس ولا طري فوردن ميرتنوي كيام تاقديو تدكلي نايا حسين جارو واش كان تغديو يغلي تشيخ تغديو يغلي كتشيخ تغديو عزيز باشا اسينا عثاني نروح اسيب يصبر اسبيرا دياوي يغلي تشيخ تغديو يغلي انك تشاطروا 4 fois par semaine du couscous اثنا il y a des amis là qui vont te le dire peut-être la manager Sabrina Keret eh ben franchement 3 fois par semaine il me faut قتشاسكسو يعني ديونا est-ce que ناس c'est pas حمله tu quoi même n'importe quoi parce que c'est le seul repère des criminels mais surtout ماشي ما تسع مسرحة كنت بوسكسو واحد ربي ذوك فرايي اللي غاسي تسرحها تيدت لالو ايديال لالو كيقازو فلاون باسي كابيزو فلاون كاو ليلي كاو كني حرز ربي دي توب نصر وهاب فرفر مهني قوقام يحلاو الصوتينيك هذا دغا ديسكينيك لاباج خراتيان نون يونس ماوش دداكلي لاباج خراتيان ياس بابا كي بي يونس ماوش ياس بابا بون سفيان رحيم ياس بابا شعبان حكيم حمله كناطاس برافو داكلي Beg Zoubi Rezouflek, j'espère que tu vas très bien. Wakinik Tvedouakilou Banal, Zouf et Mara, Librouna, je t'accueille mon père, Axel Alia, authentique artiste, Gassi Amirouche, voilà. Bonsoir, yes, papa Mohamed Moussaoudi. Moussaoud Chachouar, Ekli, d'un artiste complet, un artiste, un ch'tilath. Takfarina Siamoun, bonjour. Mahfouf Idou, yes papa Dakhli. Sofiane Chatou, yes papa. Mustafa Haman. Azul Serafour, Nassar Hamani, Ekli, Dahou Nuflek. Atas les commentaires, nous nous, mais malheureusement, ni d'Ara Mara. Un had de Credence Lizli Tagini. En live, c'est les marins de Denouan, qui dit Sylvania Radio Fiziri, qui dit tu allais Tauratna, Smith Urgak. Ayaha, Urgak, Yaham, c'est les marins, il me dit. ورقاك يا خام لا شذ شرطي مولان ورقاك يا خام ولذي نفقون اللان ورقاك يا فري
ورقاك يا فري نجمع مزيكني نعاوز يثران يتموشوها نستين تخيل ما ترقيت اجمغتنا فيه ورقاك يا خام أرقو في رقب غريب أرقو في رقب وجيل أرقو في رقب غريب ورقاك وكي غدا وحيد ورقاك يا خام لا شاف شرذي مولان ورقاك يا خام ولذي نفقون اللان ورقاك يا فري الزول يولي واس هوي ذاك عزيزان ان شاء الله يباس اصلح القروان تخيل ما ترقيت انفي جرسان ورقاك يا خام ارقو في رقاب غريب ارقو في رقاب وجيل ارقو في رقاب غريب ورقاك وكي غدا وحيد ثنمرت مقارنتي داخلي تيزلي تاكي شبحان سواطا سور كاع كيا خام تريد مسري كان غافسك سوتو ثمسلا دا فري يداد كلشي نزلي تاكي شي طاح لا نوستالجيا خدمه في الموت بس باسكو بس on était en travail donc Nas Sabrina qui est manager Nas je vais faire une petite sieste de 10 minutes naïa chez toi on travaillait et d'un seul coup ورقا زلاك أكاجي زلاك pour juste me reposer تبوي ثرقيت رقا دقصاد أتسرو ما كانت تعقيد عطيتي ça quelque chose شو وذاخا ميورقا et j'ai pris la guitare sur place elle est sortie d'un coup l'entourage par exemple le barman ثلاثاقي ونتخدم غالا وسنت دكاكي واحد سنت il y a des chansons qu'on travaille. Il y a des chansons qu'on travaille, mais des chansons personnelles en général, un ganen, une tchaïcher, un ganen, revelané, on a le farheu, un ganen qui est valable, mon existence. En général, tu rajoutes des choses, parce que là, il y a le subconscient, il y a la mémoire sensorielle. Donc, la guitare, je l'avais faite sur place, à Kago, c'est un cadeau du ciel voilà بس نيني كيلو ثنمرتي كيلو اي بي هذاك انا يمد مسلك كيفاش كيدير هو كيداز تقصي معاك تفكا يمين زار ذاك ثيزليت قراتي دميالتي كلت ذاك نازور غاسني جوج يساعد داريا مي انا كاين يساعد داريا نظن خاطر لي زوفري نسمارا ذراوي سميالتي كتبات دي سوفا ضفسي نا البانتر دي سوفا اسميس لي كاد شغل الداريا نظن خاطر وين يقرا الشغل ني دونك على حسابي كتشيني ما ندم على حساب الداخلي اك ليدي امكي كتيلي لا كومبوزيسيون دو شونسون صور كتشيني ما تخمط تيزليت مسلايا دمكي تفنو تيزليتينيك سواء داس ديال سوسفر وحده ساباراتو غايا استعمال الموسيقى نعاد الدوكيات نا دي كاما قد مسلايا باش داو تزليت تدفع كي قول في سياس نسل techniquement, spirituellement, en général, c'est vrai, c'est pour moi, c'est parce que voilà, c'est spirituel. Alors la musique, c'est spirituel. Hein, j'ai essayé de faire des écoles, c'est pour ça n'a jamais marché. J'ai essayé de faire des
خدمت des écoles de jazz, j'ai chanté du gospel. On a le gospel, j'étais dans une troupe du gospel, après Bob Dylan, Bob Marley, tout ce que tu veux. Mais pour moi, c'est spirituel. C'est pas pour rien que Ait Menglat, il m'a beaucoup touché. Parce qu'Ait Menglat, c'est très, très spirituel. Il utilise beaucoup la métaphore. C'est pas n'importe quoi. C'est ça qui m'a touché beaucoup. Ait Menglat, parce que c'est marrant sur place. Et là, moi, quelque chose que je comprends pas, c'est là où je vais. Parce que c'est manazim. Et bon, زمرت نفهم من الشيخ الحسناوي mais Menglat sa poésie surtout c'est les chansons, les premières chansons qui sont, on va dire, c'est presque c'était métaphysique. La chanson surtout راح يحمل لغايه مقله توي تزاونا كابيلا بعض الموسو كان كيتسنى الشعب انسيد كذا يذو دي بوي وغو سي لا سي كيد روح الصندك نرفتو غالض يغوني ça c'est la chanson Yagi. C'était la première chanson qui m'a fait travailler. الناس لكن ولا ديجا النيو تعوض دارات نتوالي. C'est la chanson il est rentré dans des images parce que c'est les images là c'est bien. Alors كنت صور حميد parce que là يبيك فيها ماشي حميد non mais c'est pour dire c'est sûr qu'Ait Menglat il m'a ramené vers un truc. Parce qu'avant, bon, c'est la Hanifan, Akli Hayaten, donc on comprend. Mais Smith, c'est comment il parle avec le soleil. فيغيتي كفان في الله غتسفال مازال طاير سي عند السنه ديال يولي دواغو غاف ثمغوطا كني ديولي كولاون مي سي انكرويابل كوميم سي انكرويابل سي يسيتسا سي قبايلي دونك يسيتسا سي ليماجيناسيون il a élargi ma façon de voir le monde. J'avais à peine 12 ans. C'était métaphysique. C'est incroyable comment donc je reviens pourquoi la chanson pour moi est spirituelle. Il m'a c'est affordé. Donc parce que ma mère était théologite, c'est la brise que son père il l'a donné. Il m'a dit c'est donc est-ce qu'il pouvait pas. Je sais pas ce qu'il faisait, comme la vraie dit, c'était un nomade dans la chose, j'en sais rien. Donc, Tsagoujit, il m'a dit, donc, Ikhwali, voilà, un certain nombre de il a dit, donc, il a appris à chanter. Mais je n'ai que des chants spirituels. Ils mettent chez avec de la métaphore beaucoup, mais chez nous, de temps en temps, mais la veille de Magara. Asni Mensin de Magara, Amad Zouaj, elle va, a cappella. Non, c'est de la veille. Qu'avec des images. Voilà, c'est que des images, les montagnes, donc beaucoup, elle était toujours, c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé, et ma grand-mère paternelle, il met une bévin, j'ai dit, et par contre, voilà le phénomène. Ça, c'était un phénomène. Elle parle peu. Elle parle pas. ما تفضي 50 مسلاين ني غيفنك وين يدي هضروا نطولوا توزي بواس مثلا 50 مسلاين celle des 10 mots. Tu sais combien une fois elle est restée, elle a fait le carême? ما تزعف تقولها في فافا زعفتي في فافا انا ما زعمي خدمت 3 ans le carême توزم صديتي سكوس 3 سنين تشكر خاطر مثنيك تجمع بس ناسي فافا صراحه ما رضيتش فيها الناس ما تصعد قخام أما عدنا 6 شهور لنثبت الشتوى 6 شهور تسال داخل البخام تسيت خمس فرا
بلا chauffage وكل presque 106 ans. C'est incroyable. Donc ces gens-là, et puis en arrivant, j'ai connu un grand monsieur Moïhia, alors là c'était tapis vert pour la vie. سيدة ديون نظر مقارن. Il a Moïhia, si tu veux, c'est comme tous les éléments qui m'ont avec lesquels j'ai vécu dès mon enfance. Moïhia et dans une chose un peu académique, il a fait un peu d'ordre dans ma vie. Je le remercie beaucoup infiniment. رحمة مقارنة في اللاس سنين حامين داعديه كيوت نتزلت الناس دنسل دي راديو تزليت سي فاسيل سي با فاسيل كذا على ظهر كلا لي ميساج نون زعما ما ساكوي كقليل لك عشي طوح تغني سلمها ولا اسقا تغني يعني هاد قال لي ميساج نسلمها ولي وكذا زعما دغرا تصفي خطا يتقرح وما فك عثت دغري غا كوين دوران مدن معليش مسعود شاشوارني هذاك اللي دانا ارتيست كومبلي وكارثني تسلينا محفوظ ايدو ياس بابا داكلي سفيان شاتو ياس بابا مصطفى احمد نزول سيرافور وكارثي جمال مزياني كي قال فيف لا كابيلي انديبوندونت كمال مربوطي انو فلاون نزول فلاون لاسمين الاش ميرسي ياس بابا يدير عمران الزول ياس بابا مجيد فرقان نزول فلاون مسيو اكليدي vous êtes la fierté de la chanson kabyle نصر مشان داخلي لو révolutionnaire Farina Siamoun, bonsoir. C'est la Suède, Zouflek Makousel Hadir, Yes Papas, Gazogen, Rabah Belkasem Bou Bish, non, Bikram Azoul, Mohouchen Zouflawen. مدير مجيد سامي زوفلاون مصطفى إبو خلاف أزول الداخلي بوزيد أحمد أزول الداخلي الفاغابون مايو اسماعيل ياس زوفلاوان إيماك رشيد زوفلاوان سعيد تيفون أزول بيلي لكيد بون كوراج دو بيجايا ثنميرت مصطفى حماد أزول سيرافور أي تحبوش عمار زوفلاوان دي ثقة أثيحيا السيد داخلي تقد يحيى ذي ميشلي سلس رجف الزول ماسيموس اكلوش الزولي داخلي سي موريال ايت بوب زوفلاوان جران شونتور سي اويو حدوش زلال زوفلاوان الداخلي نار جمال والشيخ laisse le chanteur maintenant, on n'est pas obligé d'entendre dans les commentaires avec bon, معليش ميك شتاتورد ويض على تسلني اسمه نسن اكلي notre ambassadeur de la chanson kabyle سعيد زروالي زول سيلباري مصطفى حمان زول سيرافور طيب اسبوار زول pour toi l'animateur الداخلي حدوش زلال إنس ملمي غادي يفك الفيستاني إنس أزول علي تحمو et puis simplement moi زوفلاونا فودي كارزن شو نثوا أنا حد ناوي نسلي سي فاسيل avec plaisir سي با فاسيل يوث نسلي تكشف حد سواتاس يتحملهم سواتاس سي با فاسيل سي فاسيل لي ميغري ديما علي من دلو ديما رايك لي دي سي با فاسيل دي فوا با فاسيل C'est facile, c'est pas facile. L'immigrer صفر مسكين. C'est facile, c'est pas facile. هذه الغربة شحال سنين. C'est facile, c'est pas facile. L'immigrer صفر مسكين. C'est facile, c'est pas facile. هذه الغربة ما في زمرين. C'est facile, c'est pas facile. L'immigrer صفر مسكين. C'est facile, c'est pas facile. هذه الغربة شحال سنين. C'est facile, c'est pas facile. L'immigrer صفر مسكين.
c'est facile, c'est pas facile. هذه الغربة ما في Buck. Le Yukon est un endroit dangereux. On ne sait jamais ce qui peut arriver. النغم الثار ومي ثقاض ربي أنفاس العرف ترنكل أنفاس العرف ترنكل النغم التقبيلي ثقاض ربي أو ليس تصف راجل ليس تصف راجل يقلع ديما يدوينا سولف مكان ليكستريا كيتيز اللي تاكين ديال السلام دونك تحبس بارامو يسعى شي طوح بوغور تكنيك كان وينات سميس ريد دونك تكمل على لي كومونتير ني سيما دي قاعد وينات تاكي سميس سيما دي قاعد دونك ما هو ياك سينو حميد وكاز دن سليم عريز اللي تاكي تحبس شي طوح ديك كوفريد داك اللي دي دوالا مسلي كان غورك هذا سمزو سفاطي دوك سكويس 99 تستقارض انفاس ترونكيل فاسيل عربي ترونكيل تيز اللي تاكان كفويس تشكي تناغي شويه طوحده أكيد يدوس الحال ميت سفاضة بس يجيك سكوس 99 يسهل إذا شو كي صادف إني غاس تفضل صديرات يزمت صديرات إني غاس تورا هذا شنو تسمى السفاة. Vraiment, j'ai rien décidé. En fait, j'ai rien décidé. Toute sa mère dans des cafés, Hamla dans des cafés. Toute sa mère en fait des chansons de Bob Dylan, tout ça, le blues, Eric Clapton. Et là, il servait le boucher, c'est un batteur. Il m'a dit, c'est écrit, je vais parler à un producteur, est-ce que ça t'intéresse? Et voilà, c'est pour un producteur d'un label. Et voilà, c'est Féline, c'est les mouches, voilà, à l'époque, je faisais une école de cinéma, en fait. Une école de cinéma à Paris, c'est pas pour devenir acteur, c'est pour apprendre une méthode qui est très, voilà, du cinéma, parce qu'à des cinémas soit. Et voilà, donc, producteur, c'est un mlalakh, il fait théâtre, خلص 2-3 chansons à Kagikan. C'est Arata, c'est même tes Athènes, j'avais pas beaucoup de chansons. Et voilà, ce que ça m'intéresse beaucoup. Voilà, j'ai enregistré dans un hangar, au garage, j'ai boit de coups de chardonnay, voilà, j'ai rien décidé, c'est la chanteur. C'était une voilà, c'est vrai qu'après, c'est vrai que j'ai étudié le cinéma, je donnais des cours d'acteur studio de Joanne Labasti. Et puis voilà, c'était un simple hasard, grâce à Hervé Le Boucher, voilà, c'est un batteur. J'avais un groupe c'est parti comme ça. Eh ben, ça me zouaro, سولني كي سولين ولا دارتي اللي تاكن فاس العربي ترانكيل جات تنكفو تشكيس شبار بيان ولي تكنيكي كاس هذا نوع على دسليز اللي تاكين سي با فاسيل سي لكن مازال برا ما نقبل نكفو لكن انفاس العربي علي المندنوني مارا سي فاسيل حميدنا سي با فاسيل دينا سي فاسيل علي المندنوني مارا C'est pas facile, l'immigrer jamais tranquille. C'est facile, c'est pas facile. À Marseille ou à Belleville, c'est facile, c'est pas facile. L'immigrer jamais tranquille. C'est facile, c'est pas facile. Je te le jure, monsieur Zindine. Combien de temps pour l'intégration? C'est facile, c'est pas facile. L'immigrer jamais tranquille. C'est facile, c'est pas facile. À Toulouse ou à Belleville, c'est facile, c'est pas facile. L'immigrer jamais tranquille. C'est facile, c'est pas facile. Je te le jure, monsieur Zindi.
ديفرونس دوس سوفرونس اشحال مازال سي فاسيل سي با فاسيل ليميغري جامي ترونكيل سي فاسيل سي با فاسيل كحلوش مانوش دوري كابيل سي فاسيل سي با فاسيل ليميغري ماجي ترونكيل سي فاسيل سي با فاسيل à Marseille ou à Berlin, à New York ou à Berlin, à Marseille ou à Belleville. Des fois c'est facile, des fois pas facile. تيكوال سي فاسيل تيكوال سي با فاسيل تيكوال يسهل الحال تيكوال ويسهل لا تزيد c'est ça le ping-pong là c'est un bon ping-pong c'est normal c'est ما ديما كيف كان غاولش الفنان اكيد تزلي تاكي بسلاعه شي طوح ليستوار اللي سنا ماشي دير ضرات هذا اللي تاكي تزلي تاكي سي با فاسيل لي ميغري ديما يحزن ديما ولا راه بخير ديما شويه كان voilà c'est les aléas que قارنت voilà des fois c'est facile des pas facile je parle un peu la nostalgie voilà c'est un peu surtout un peu je parle pas réellement du racisme mais les choses les plus dures à vivre mais j'ai pris une forme d'humour parce que c'est vrai on peut pas j'aime bien mettre de l'humour quand c'est dur la dérision quand c'est dur parce que c'est comme ça qu'on c'est normal j'ai pas ouvert la l'orva sab et encore une fois je me sens pas un immigré je me sens un voyageur dans la vie pas dans le monde dans la vie parce que du coup être marché sur place je voyage c'est le fils du monde. Je crois qu'on est tous les fils du monde simplement voilà moi je voilà je rencontre des gens j'y vais dans les petits villages comme des fois j'aime les grandes villes et j'aime bien surtout quand j'arrive dans par exemple au Sinara la langue là j'adore là quand j'adore au Sinara la langue bon j'utilise souvent l'anglais mais il y a des fois il y a certains gens qui ne parlent pas anglais par exemple la République tchèque par l'Autriche l'anglais dans d'autres pays l'anglais j'adore parce que j'adore écouter le son c'est vrai j'ai l'impression que je renais encore une deuxième fois parce qu'on n'est pas les choses et je fais beaucoup d'efforts pour comprendre et faire un effort pour apprendre dans la vie pour comprendre je trouve ça la chose la plus حاجه تصاوس كويك جالسه بس قصه 99 دونك دافاس العربي ترونكيل سيدا كاين دونك 2006 صفه تيزليت ميلا دونك 2006 يبقى ناس 70 قاس من بعد ميلا غينيا ميلا en fait j'étais en train d'enregistrer puis c'est la rencontre avec non moi j'étais en train d'enregistrer pour faire un deuxième album voilà donc 6 minutes avec Manu Chao et donc il a avec qui j'ai connu avec qui j'ai fait voilà on s'est connus on était des copains des amis sur la étage de Barcelone donc voilà il a puis finalement il a écouté une ou deux chansons la première chanson c'est Khanas Tchétchénia on était dans un café comme d'habitude 3h du matin j'aime bien ça et il passe sur l'ordinateur quand je tiens aussi dans un jeu oral de 2 mois 3 mois comme Barcelone il dit j'aimerais bien produire l'album il a produit l'album et ça va c'est une belle chance que ça soit par lui parce que ça m'a permis quand même de vendre les grands médias français, Drucker, Élise Lucet, voilà, ça m'a permis un peu de faire après beaucoup de festivals ailleurs. Voilà, c'est des gens qu'on rencontre dans la vie. Voilà, moi, voilà, en plus, c'est tous des gens de petite taille, Mnikini, et j'adore. Heidi Galzen, سيدي كاين بسكوس 2011 صفرات باري هوليوود Paris Hollywood, كلامي الصباغه كاين
En fait, pourquoi j'ai fait Pariolite, vraiment, c'est un album expérimental. Parce qu'il n'est pas terminé. Expérimental parce qu'il n'est pas terminé. C'est pas qu'il est terminé. On peut le terminer parce que il y a pas un album qui est terminé, n'a pas terminé. Alors, qui n'est pas terminé, c'est les chansons normalement. Voilà, c'était, je ne savais pas, je suis arrivé d'un moment donné dans ma vie à une intersection, je sais pas où aller, les shows, c'est ça, parce que moi dans ma vie, je ne sais même pas le prochain album de j'aime tellement la musique, j'aime toutes les couleurs musicales, et voilà, c'est Paris Hollywood, voilà, c'est une histoire de, en fait, Paris Hollywood, c'est une chanson, c'est une histoire d'une jeune fille africaine qui est à Paris, قالت sur le mannequin, finalement tout fait des menaces dans un McDonald's. C'est une vie très très dure et pourtant on lui a promis une vie de star. Et dans Paris, finalement, on s'est retrouvé comme esclave dans une banlieue parisienne chic, dans une famille néerlandaise. Ils l'ont exploité, que ça n'a pas passeport. Ça a même l'histoire de la télévision française. Elle a fini dans un McDonald's. Enfin, heureusement, elle a eu ses papiers. Bah voilà, c'était l'histoire qui est partie. C'est ça. donc كنت زلاتها كنت قضينا 99 2006 2011 تورا سيدي الدون 2020 دفاع اكتوبر ولكن يتساكل على وكو ثاق الجير تنروح سريد الدنسليز اللي تقبل تنقاروث يما اللغه السينه كاد المسلاي شي طوح نكفو تذويل وتنكفو سيوت نتزليت هاد المسلاي مسلاي نقولا حوايج نتود المسلاي في الاساس سينه كتنكفو فاصل عربي ترونكيل دونك تصلي كومونتير مالوري 11 موز معاك دار مع الفيلم عدان 250 لي كومونتير سريد دونك واحد السلسله هيا بارمان يوث التزليس هكا نوالد المسلاي شي طوح في اللاس دونك يا بارمان زاد كتحمل امتي مارا اتيلي مارا غير من دنواني كوميدي السمون لانه قبل كان بارمان كنت تسمكتها كان داك راديو تيزيري زعما مسلم تساوي السيت انترنت www.radio-6tizeri.com Tizeri c'était d'abord télécharger l'application TuneIn donc c'est une application gratuite دخلتها في راديو تيزيري هي ديس راديو باطاس زعما السيم ديال راديو دي طوموبيل نعبس تدوي لي ترونسبور لا خامنوان تدار مع لا تيلي évidemment la page Facebook لكن تدويل تاع راديو دي زعما مصطفى بتي دويلي لنا اون لايف ما تسوغاش مع استسلم ديال السيت انترنت ديال لابليكاسيون اي برمان داك اللي دات لي مع المدنوان سي كدز ديال
الياس نفس يضان ما يولي واس الياس نفس يضان ما يولي واس الفاس هذه الغربة الكريلة الغربة نيطي الصحن شوفها بالحبس بالثيب ورام وري اللسان كان رواد النقوش الدغور ماكو مرة الغربة نيطي الصحن شوفها بالحبس بالثيب ورام وري اللسان كان رواد النقوش الدغور ماكو مرة سير خسر وتحزن تزير عزيزان نتناغن وغادي روميان سير خسر وتحزن تزير عزيزان نتناغن وغادي روميان الياس نفس مس الفرن في اللاس 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 الياس نفس مس ديالي أمسا ديالي واس انفاس الجزائر عزيزا تيزلي تاكي مسليات شي طح في اللاس يا بارماد تص لي سوجي لي ميساج يتساعد دي تزلي تاكي شي حسوات Parce que c'est vrai que le premier couplet, c'est en fait pareil, c'est une chanson. Voilà, à 4h du matin, j'étais inquiné, on me déclare Ordoual, Johnny, Onyx, and Babel Café, Manu Chao. نتعاوز pendant quelques années, نتعاوز مقالق القهوة. نعاوز نقول voilà, je pense à j'étais à le faire chez toi, puisque je sais pas, une face, enfin, qui n'est surtout le faire, voilà. Je pense à donc, c'est vrai pourquoi, je milite un peu, et barman dans le premier couplet, pas dans le sens du bar, dans l'alcool, la chanson que d'abord, l'alcool, hein. On a quand le casse Zouaro. C'est vrai que souvent, et barman, voilà, ils m'ont dit, non, je parle pas de ça, ma chef, c'était d'abord, juste, c'est le contraire de, justement, pourquoi barman c'est devenu, juste, c'est que tous les rendez-vous qu'on dans les bars, même souvent des rendez-vous culturels, des rendez-vous, la fin des site morte, des simoud وغارب شفيان كيني مدير سيت مورت نعم مزرعة العاشي سيت مورت مزينة كاين هذا la famille سن soit les immigrés les foyers donc c'est le premier couplet ça parle de la fragilité barman c'est vrai que c'est énorme le bar c'est énorme parce que même تجمع ديال البار تخدم هكا يخدمني كان تيرت le deuxième c'est un taxi je me rappelle le taxi parce qu'on était à 4 et le bon c'est le troisième couplet c'est vrai que نقار ديما الجزائر تمورتنا mais finalement il y a rien pour nous les Kabyles, il faut dire la vérité parce qu'il y a des moi déjà تصور الفيلم نتاع وران بارتو الجزائر لا بلونجي نحصل شبح بعد دور la Kabylie وران un peu voilà donc c'est une Kabylie encore dans la misère donc les serfins soit داين voilà c'est bon voilà, donc je suis pas contre enfin voilà
Franchement, j'encourage les gens à s'ils se sentent bien là où ils sont, d'avoir la nationalité. Il n'y a aucun complexe, c'est que des papiers. Voilà, le Mana Bawal, j'encourage les gens là où ils sont, ils prennent la nationalité. Donnez ça. Moi, j'aime pas, je dis directement, j'aime pas les frontières. Moi j'aime l'humanité. J'ai rencontré des grands bonhommes dans la vie. J'ai fait des actions une action avec monsieur l'abbé Pierre. J'ai fait d'autres actions humanitaires ailleurs pour les enfants avec John Birkin. On a fait des actions pour la Tchétchénie, les enfants de la Tchétchénie. Moi, le monde il est grand. Et puis c'est vrai que نحمل تمورتنا كون سي نورمال مي سي فري كوتي القراص اسكو انت تحمل انا بوركوا اوني لا سي فري كو جو دير moi je c'est vrai تموتي ما باغ اكزومبل انا تعيش على سان فرانسيسكو جامي ولا تي ما مسنطن كي دير راسها كي يقول الناس من اعظم مفتوحنا سي مرت هذه مغراك ما واتداوي فرنسا et ben c'est ce que j'ai fait je suis arrivé là comme sans papier mais dès que ça le récépissé mon premier récépissé راح boire ديما donc أتاس دوكاري وقموث نداقيس من لابلا الكواراب يوني موثي على دي راسان il faut dire la vérité ماشي سوانا شو rien du tout ذا عواز قمنا كاكي إلا ميم ان جيتاريست خلاص عبد النور جمعي يتوسن سان كون جيتاريست نقيمو بورد لاسين كمان دوني روح نوتردام يساوني يتكي عواز ونقنا رايدين على فيريتي رايدين عمك رايدين على فيريتي تشاورون دي لي بوبيل il faut dire سيراجيليس dans la vérité احنا عارضين نساع اكوستي non c'est pas vrai نعيش la misère نني plusieurs fois les flics Bonioul rentre chez toi plusieurs donc comme je te l'affaire donc cette chanson parle de toutes ces frustrations voilà c'est l'histoire du barman تزليتها ça n'a rien à voir نروح نسوق تولد على اول كده مسليش طاح مسلين دافع سيدي كمايدوت وعندك فتات بالتقوق بلا قدر كيك لي كومونتير دي برون صغور او لاش لمن او مذان زوف لوناردو يس بابا دو جوهانسبورغ ميور سالوتاسيون تنميرت ايتيها بازول ميرسي بور فوت ترافاي سامي كبير يا زوف لونياس الداخلي كريم كسيلي قرا فودي كارزان الداخلي ولاد كيتش مسار دوان كريم كسيلي سقات عيسي بحريا يعكورن تنميرت محمد داو جاودي قرا زوف لون فوزيت مانيفيك بون كونتينياسيون بي مجيد قاسي وعلى قار تنميرتي الداخلي خالد قار زوف لا ونحو دحولو تنميرت فمينوتي الداخلي ماسي ميسي حميشه كي قار سي با فاسيل الداخلي وي بي عمار اقفايلي عمار كي قار توب كمال براهمي برافو الداخلي دي جوزيف بالقاسم زول الداخلي ربحو جدا دي توالي ناو تريك قارزو فلاوان مراد بيكي اير بون كوراج فاطمه زول انوغالا عمر بروك بي لا فيديو بلوكي دونك مثلا ثوال تقاس اللي ديت مسلا دونك ما كنا في تزليتني اكليت ويا كور كي با بور تو لي زامازيغ قاردو لي كاتنا كوي مازيغان احسن صغور سعيد زروالي احسن جارونا كي قاردي الغارفاي كريلف واحد كفيل كي قار زوفلاوان ايت وزيو زوفلاوان باسي جواد لي زوفلاوان دو دين اواد فرصه لو كي ايت وزيو افودي جهدن فرحات جبار الزولة كي كودي العربي رايس زوفلاوان صحيت الداخلي اي بي محمود بوجلال زوفلاوان مزدان دليس على باج سي بارطاج لا فيديو ناتن مير طريق الكمي زوفلاوان كلي ميرسي يومان زوفلاوان ستراسبورغ دونك ربحت جدا يوان اكرا بون كونتينياسيون الداخلي توسير دوان كريم سينكا الزول دوبي مونبوليي اون تام اكسل لينا
merci Dekli, j'adore ce que tu fais. Warlis Hamadou, yes papa, vive la vie. Bravo, bravo, bravo à Dekli Sor Keb Faridasso, Ismaël Boulil, un grand respect pour Dekli Afoudi Garzet. Voilà. Regarde les commentaires, nous, dit des gars, les commentaires étaient best. Le père Allah غايب عدد الفيروز بعاد على ورس. Dekli, انت دو شويه شويه قالت تدوير تمسليت كي جاروز التصيق لذا قل وقت فاس نفقاره نتشال وقت تدوير ونفقاره. دونك نبض شويه كاد عاد مسلا شي طحبه ويكس لقيت ورافو باينو ثقينك فني تقلي ذاك الواقع السجاد سي قال لي تاش تشجد طيبات خبر الكليب سي داكي دا فسيو اما ينو تدي فاسيا الاخر voilà قال c'est vrai قالنا j'ai déclaré ça c'est malheureusement normalement on fait toujours ce qu'on dit mais là ça dépasse un peu mes limites parce qu'en fait il y a le côté professionnellement pour le mois de mars début mars. Mais comme j'étais malade, enfin j'étais toujours un peu malade, hein, donc il reste les voies à faire, je les ai pas faites à le mois d'octobre parce que c'est trop tard pour les professionnels, je veux dire le tourneur, ou les concerts, les festivals, c'est trop tard pour envoyer. Déjà c'est bouclé les concerts, les festivals c'est bouclé, donc je vais le mois d'octobre, donc je vais essayer de faire une autre chanson, un autre clip pour le mois d'avril. Pas pour le faire parce que voilà c'est quelque chose de pour moi qui est un peu c'est que ça m'a souffert. Mois d'octobre c'est une chanson qui parle d'une période un peu d'une période non c'est rythme voilà donc c'est le clip est différent de mois d'avril j'espère نزورين على فرح ديريت بعرف تاي بويا مش طاح لا سكا ريفرون بعرف كلا ريفرون اكسكلوزيفيتي رونازور ولي لا بالاج يعني كاين نكتب الفو فير علي سي بون نو oui un petit refrain de Rhodazor pour l'exclusivité. Ah, quand même, ouais. Allez. Je suis vraiment malade, Juste un refrain, allez. Avec une voix grave parce que je suis un peu mal. ما تشفم يغلى اسبقني قلة وزرزور اشحال يشرحن رقمه يشبح وشرو وزمور Voilà. Right. يشبح الزبور كي صدق يشبح وشرو وزمور voilà donc en tout cas donc c'est leur exclusivité le single dit de داك الكليب j'espère مد début avril voilà donc الهاشتاغ السلام داك اللي يوقف الكيف désolé pour la voix سمح لي شويه فوق ولا تكفس تزليت الفصل العربي ترانكيل دونك كيتفكر كي تسقسيني دارو كاد سيود ووال كان في اللسن كيسك صاروا بريزونتي كتشيني سيدي كيف كاول تاكارا بان حاجه تسوتي تبس لا تيدير دونك ماني عايد لا كابيلي غورك La Kabylie, c'est l'espoir de l'Afrique du Nord. Et ماني عايد الودا سمعتوب c'est une académie. C'est une académie c'est une académie كنت سؤال عساقي نضيت لي تحمل الدب خضار ثربعتي المزيان القبيل لا جياسكا سري على اسمحي ناكس اللي مثل غير كتحمل الدب خضار حمل السبور فوتبول دونك لا جياسكا la GSK c'est le enfin la GSK c'est ma jeunesse déjà c'est le premier voyager dans ma jeunesse c'était pour aller à Tizi Ouzou bon c'est la matinée à se mettre c'est de la maison voilà. Donc la GSK c'est l'éternel combat je peux dire c'est presque l'identité de l'espoir. D'accord. ومن عيد هذاكين دونك هذا لا جيس كمان عيد 20 افريل 20 افريل اسمي بوين فيفان كي ما جا دارمين راديو تيزيري ثيغرو نازور تدويلت راديو تيزيري
c'est la radio que enfin bon, Hamid, mais c'est l'une des premières radios, voilà, qui, bon, dans les radios néerlandaises, c'est la première radio que j'ai vue si populaire, si simple. Si simple quand on y vient. Quand je viens, je me sens comme dans il y a d'autres radios, mais par exemple BRTV aussi. Mais quand je viens à Radio Tiziri, c'est les choses pour moi sont vraiment très humaines. تشدر دونك قبل كيف كاولت قالت تسلماض تسعدي سلامي كي ويد كيحملن وقبل كيف كايا قيلك في كاسين استقسيني تاكي سميستي غرونا زون زرا داك تيزلاتي نص تيغري سي ان ابل ديال دونك عاد فكر تيغري ليك اون طون كانازور دونك لي كو دو غول ليك او لي كو دو كور ليك دي شنا تقبيليت لا ودا كي لا دا شو تسوالي ضي عجبي كيد شو تسوالي ضد فغيضه ديالي لو كو دو غول سي دو دير لا جونيس ne prenez pas ce chemin folklorique parce que dans plein de monde veulent nous faire tomber dedans parce que le folklore c'est fait juste pour s'amuser un week-end à Méronville, c'est une question de balle parce que mais écoutez Slimane Azem, des chansons qui vont vous faire penser à des choses très importantes. Écoutez Mouyahia ou Nasmato Bidir et Jamal Alam, tous ces gens-là, c'est que j'ai écouté. Quand on les écoute, on écoute le monde. Mais je bannis pas le folklore, mais éloignez-vous de ce chemin-là tous les jours, non, parce que qui va vous emmener. Pas la réflexion va vous emmener évidemment dans les cabarets ou autre chose, voilà, c'est tout. Le coup de cœur, j'espère qu'elle aura j'espère, je vais aller faire des tournées des tmours à Schnord, voilà, c'est moi la Kabylie, c'est mon grand rêve. Je l'ai déjà fait, je l'ai réalisé. J'ai pas allé jusqu'au bout. C'est de ramener une caravane. Je vais faire la caravane berbère. Et Khadmar, ça se met pour le groupe irlandais. Bon, malheureusement, mais il y a des gens qui m'ont un peu, ils voulaient me barrer un peu la route. Mais bon, j'espère cette caravane-là, cette fois-ci, j'aimerais bien l'amener. J'ai un site à Dersaïl. Pendant quelques mois, j'aimerais bien que la Kabylie entière, pendant 3 mois, on va s'amuser, on va être ensemble et il y aura cette grande joie. Et surtout, c'est, j'ai envie que Mouyahia, j'aimerais bien que Mouyahia, on va lui faire une académie en Motlaqvel, أخم محيا محيا خطر قوي فوالا محيا هذيك السلة يودود على فيك دي يقاي نو بخار محمد يحيى اسمه محمد اسمه محيا MOAHIA محيا محيا تدبرتيك يا لونسيان تدبرتيك دونك فاك ساير دات واقيلا تشنوض le 28 ça va là c'est le 28 février dans une salle qu'on a le Tamanoir des Gennevilliers donc voilà, c'est super bien. Voilà, j'espère qu'on va faire un bon concert. Enfin, comme d'habitude, j'espère. Il n'y a pas de raison. Pas de raison. De toute façon, voilà, c'est bon. C'est vrai, c'est pas un citron. والصغار القهوة لدي تيشيرت يتعقي تيشيرت وحدس هاك الزيت نورو ذاك يتبلى يتبقر انا واحد هاك السيترون هاك الزيت مورج جادور سا الزيت مورج كيني ما تشريها كان مورج ما تشريها كان سميتها بالمعصرة نزل كيجينا ركض عزمور دارني هو كيستمع وكل
سيسينا تفاثمت سيسينا زاوي ظهرني Bah oui, Zik Dimara, ça fait plaisir. oui, ما نتلا صحايما D'accord, d'accord. En tout cas, أولي ذيك الزايد عزيز ونبغى تكفوت بالتاكي ذا الشوق كنتصل دا تاكي على يدس صافي بليزير نديري دغيوي ذا قبل يا كيف كاول تاكي ما فيها تسلمون زولا صحابي باش ندير على الميزان باش نبورني نثمر القبائل عندنا مكان ثاني وكذا قديش كاع لي ميساج كي سا انكوراج ليميسيون سا مونكوراج موا اوسي الفاطر الشاقي يحيى صفورك لقرويو تزول بقى دونك انا كنت درتيك قيره وهذاك هكا رجوك قيروان دونك يدير على الميزان صعبه تصيد زورو ياسر فريد فراقي من صواب الزول سيدي اسفل صلا بلي ديك السيد على راديو ديزيريو فريد فراقي فريد علي محسن عبد سيقلان طاس نور الدين شنود ouais non la natation à zone mais voilà dommage j'aimerais bien que tous ces chanteurs là de cabine en tout cas ça le contact avec Farid il a aussi tous les gens qui me disent des vidéos de Khadman parce que c'est des presque peut-être à 200 à 300 vidéos ils disent c'est dans le monde c'est São Paulo le Brésil c'est de la Maison Vorney un peu partout c'est eux qui ont commencé je les remercie beaucoup et là ils viennent de refaire le même clip donc ils l'ont fait professionnellement donc la jeunesse et ça c'est ma grande satisfaction. Je vous salue la jeunesse, comptez sur vous et j'en suis sûr qu'on pourra avoir une belle vie sans s'exiler. فوالا تنماتي كداكليه في مسلايده كيما راه دهكا كيطارتي وكتسك فوسيوت التزليت العربي ترونكيل كتهضر عاصر لي كومونتير كي نقول كيما كنسدسيو ذا الزول دونك بدا دار دونك او اكس مستنبال اجرا وحيد بن قارو كيقال يس بابا برافو داكلي منصور باللطف حدث العربي دونزو في إمارة عبد الرحمن ديال جدي دي توين عزول غريب دي ثمورتي سزول سي القصار عمر ركان زول لك الداكلي بالعيد براني سنسيو زول نزون دي تولينا مخلوف عيا ديك قازو في الاول بابا يوروجي هلا وزو في الاول بارسا اف دي برافو يا بازير يورباد يوباد فيا ستارسبورغ داك كي نهار غير استوى فيديو هذا دازو سنسيو زول موحد سيميش لك قازو في الاول فرحة الثواري كيقرازو في الاول تصلي كومونتير دون المراه وثلاث قرار مراه سولفين سواء كي نصاوب دونك تذويل تاكي ثير نازوريك شبحاد ورزيد عزيزه كنت داكلي شو كي لقى الفرق لقى انا كفوت تذويل تاكي وقبل كان شنو تزلي تاكي داكلي فاسيل عربي تراكيل دونك تزلي تاكي في سام زوارو يناض كمسلي في السوق ولا تدشو بي تزلي تاكي في سام زوارو لا جيد سي نوفيل عربي سي يا تاكي سي يعني كيخدم لك السكسي je vais bientôt le voir l'Harvey parce que je viens de rencontrer un lion comme c'est le Bahi c'est un قصة العربي non mais c'est de la Mizan je crois qu'il est des environ je crois que peut-être il a même grandi je le connaissais pas bien c'était un étudiant en informatique de toute façon à l'époque tu sais on était de Gouvrede bon c'était pas parce qu'il aurait aidé la mort donc je l'ai pas mais et il faisait des études en informatique je sais qu'il est devenu un ingénieur voilà je vais le saluer puis bientôt je vais le rencontrer donc voilà comment c'est venu alors après un jour sérieusement je sais pas c'est pas une grande chanson mais et donc là c'est quoi l'élément de le déclic il s'est drôle c'est chaud il me l'a dit autrement ça c'était un étudiant à l'université il me dit autrement c'est pas ça le problème c'est un problème ça eu dit moi c'est une étudiante à l'université
ماشي زرانتورا انك نو اسك سي بوسيبل عسى شو انك غير تصور دريكت خفايليتني هذا شاك سروميت سي با بوسيبل وانت كي تقصد سي فاسي العربي تركين ولكن يا تبرتي كذاك حرام داكي واحد يا ثمرات هذه كارزن تدوين تاكي حميد العباره يوسف واش بحال تدوين لا هو مغربي لا محمود لانيماتور نايس سميك محمود سميت يا دي سبيت لا ماناجير يديك صبرينا كيراش ديك واقيلا ذا صبرينا الزول في اللاسيون تنمير داك اللي مثل تنمير الحميده عمريل تندقنا اسمك تايدا شانتور عمريل c'est un nom qui est resté dans ma tête hein. Et ben merci à vous تنمير سواتا تنمير تقول كاع لي ميساج يقول كاع سي باراي تنمير aussi hein. فوالا تنمير داك اللي كنت ديت وليد لاباج فيسبوك وليد سلا تنمير تقدم لنا دملي الدور تدير لهنا غير في السبعه راديو تيزيري لابليكاسيون تون ايبل سيت انترنت تنمير تيزيري تسجيل فاس العربي تركيلات سيني مارج من دول السرين هاي جابوا لنا الخير اثم اللي في عربي عندنا لونغ في راديو تيزيري ياس بابا الى قام حضرين ساعه ايه اسيمور شغالنا غير نظام الثروي تبقى ربي نفسر عرفي ترنكي نفسر عرفي ترنكي نظام الثقفيلي تبقى ربي يا ولي سطا صفراجي ولي سطا صفراجي كديشي توم كيشي يا مفاروي تبغى ربي نفسر على فطرانكي نفسر على فطرانكي يا مفاروي تبغى ربي يا ولي سطا صفراجي ولي سطا صفراجي كيف الديدان يغم الثروبي تبقى ربي ينفسر عربي ترنكي ينفسر عربي ترنكي يغم غيدي تبقى يا ولسه يسطا صبراجي عشق ذي بوبر يطيط بجلوه يا وثد الأرض شبح نور الحارة يا ابو اي لا 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 لا